Obibia akwaba shonkon ede eba yejumedi eso. Se enene de di kan ya wo hwe na won subscribe to your channel no ede anamesere se obeye ede amaye. Na afei enso wabo modern emia notification bell no eso se de ebe aye upload video bi a wonsa etimi aka. Eye notification no na wabo modern so ahye ede ama eye afoforo no matimi ehu de ekoso ewo maye emu ene wiase afanan enyina midin ene ekuyasi kapa na enne akwakwaye eye August bosumi ni da etoso edu enum on the 15th of August me no woka say die ene okopiem wa Belfontaine time so a ene wo bia ewo de otro ne support ede ama obi beka sa den campaign bi koso ana echen se de campaign bi ekoso na se de mo amonim no eba ne ye man mu a se uye sini twani uye nwumtuni che se uye amanyoni se uye den edru wa wodan ko adia sise no trend a ekoso ne photo shoot no yenya de to Belfontaine time so a ene obia nsoso etimi efa eye ebina me no wo kase enakoye atitirifo mienu a chese wo maye emo eba ne sini twa adwuma no mu ene enwumto adwuma no mu a wo mo akwadre mu pa eye wo mabom homodin wo mabebeja eye legacy bi ede ato ho no ma chese dodo na ene eso wo mo dwumadi a wo mo ediye ene wo mo ahokeka wo mo de ehye dwumadi ni mu ene ama eye dwumadi se obi timi de nsase ne buka se mensusu metime twasini ana mensusu me yesini twani ana obi nso beka se mensusu me yanyumtuni na enne akwakoye eye nana ama Mac Brown na woda ena ebiemo ensusu ye ankasa yenua ba eye Becca ai woman I see a woman ai ye maame no enne akwakoye eye na woda na ye ema mienu we die se ye kase wo ma impact ya eba na nwumu eni sinitwemu a ya ade a chese wo mo abo wo mo homodin pa eye nenne ena yankasa ye nua ba ye maame ya de nyina na mama Brown wenya eye 46 years in fie aduanan ensia na ene odofo pani behwe Belfontaine time no eso ene echese se de eye na mama Brown wo sesa ne ho ene woni wo dandan ne ho o chen obi asabio ye ware no ai na ene echese ode ne ntade a wapempam nyina eba na wo hwe atade fita ehye no ne eye emu beats ana hwene ani chense gugu ne nsa ne nsantia nso mpatia ehye eye no na wo hwe kente ansusu a wapempam na chese ne odofo otimi wo se ye maami ne 46th birthday yidie ene wanfa ni agrokram na wo take it to eye ne IG page eso na eho na chese woda erade ase na wodi mfonyi yi dodo na egu yi a wo ma dodo wiase afa na nyina obi ehunu se ene ye na woda na woda we die eya woda stronko ede emanopa kokopie mu o media de general no afei ena wodi na woda ewo eye ehonum tiwa wonim se de ahokeka no ene eye ahose peno ebesi akọ na wodi ni mfonyi no ebi eto ho no ensem no bi a wotworo ye ewo ase ebi eni osem I will praise you, Lord my God, with all my heart. And the emoji, love one, etoho. I will glorify your name forever, 100%. And also the etoho. For great is your love towards me. Hashtag 46 and gorgeous. Hashtag her excellency. I na just ye mami editor any kente green and so did you twitwa mfonim or try say it's amazing God's love for me and also so hashtag no etwa a year so na just any one more so ba ye e woni page na say ebebe make a comments e wish no happy birthday e do twumu ade a wode e buy say happy birthday queen Dede Bill on also say stunning happy birthday mama cutie Stern Edward the boss say happy birthday and Selena Kwame Williams or say happy birthday Empress Mizzy Efia Miss Efia or say you look younger because your spirit is pure, live forever, happy birthday Preeti and so Edia Wade Ebo say happy birthday
Happy birthday, mom. I wish you long life, prosperity, and many more years to come in good health. Boache eye Noretha Edward Debo say happy birthday, mom. And eye Miss Lion Kerr ono so ne dey say happy birthday, gorgeous. You are loved greatly. Ai na che say ne eye comment a wo mo de buy obi a wo mo de celebrate eye na Mama Brown eno na ye kopie mo ewo eye Becca so eho no mo dia say de mo amunim no the award winning Ghanaian musician wono so ene eye na woda na wono so ama ye hunu say awoda no de wudi a wo se wudi because emfie no obi nyaaya na nka ne de ebi abeka ho nanso so no wantimi enye den ehunu saada nti wono de wahunu a na aseda ena wode bema eye twedua mponyankopon na ena akoye na wodai wono susu edi mfinhia aduasa enkron 39 years inti eye ne 39th birthday ena eye ene beka celebrate na ene wono susu no efa ne ho yie pa a okokopie mu e wono susu ne IG page eye beka Africa okokopie mu ewo hono mo na ne eche se wo hye eye long sleeves t-shirt blue ne wabiebie ne boso kakra wo maye hunu se honam no ho daso se soko ai ene waje eye ne skirt nsuso a wode abo eye so simple and cute makeup no so ye on point na wono so ne nsem a wochroye ewo eye ne de no ase no ebie enie na chese wono so da erade ase ewo de waye amano no na wo kire mu say aging is inevitable. Aging gracefully is a gift from God. Challenges are imminent, but succeeding is optional. Never quit, never give up. At the end of the day, be content with the fact that you gave life your best shot. +1. Thank you. And any wadeda enkrofo ase womo make ne style name ebiem ni makeup ne de keka ho nyina ne photo shoot ni nyina ne wadeda womo ase ewo honum na wono nso so ne enkrofo nso take it to honum opportunity so mo so ebe reshe Becca happy birthday na Tracy_Boache e dia wode ebaye o say happy birthday there or the love emoji eka ho Monique Mawule e dia wode ebo say happy birthday mama chai beauty overload damn yenu ebin so de ode say happiest birthday Manuel beauty_gh o say happy birthday queen on so many emoji na just Cletus on also so say happy birthday Gorge okay and Rama and so Edward de Baye or say happy birthday Leo Queen, we love you. Mary_got_Fritz stay on also so Nadia de Baye was saying happy birthday queen, God bless you. I comment Nadia Duduana and our more edi womo dia ba edinkra ehene. I say happy birthday to you, mommy. And I yanka say about Queen Efia Schwarzenegger. Or say happy blessed birthday, Queen. Or no so ne dia what day eba ye ebebeto Becca e honum eno na chese wa wutimi hunu say ene ma ekukudam ma titiriwa ene akwakoye wo mo awodai wo man no emu nyina nipa ede eye awoda pa nkran hyansem ababeto ho ede ama eye wo modofo se wa mo hunu pictures ni bi e wo mani so mo hunu na Mama Brown the pictures one day otimi se wo onyanto boase ni 46th birthday you onyanto boase pam pempa monta de ni digu ho no mo ye twa no gele style do ne ba baby magazine enso so edit to ho na ne kuno Maxwell nso be reshe no happy birthday no nsusu ebi achese akoye energy seminar Becca nso ene okodi anase ne nso na woda achese wo mumienu nyina aka wo mutrabom ne de na achese wa wutimi hunu se ekromu hanom energy kwanti ene aba fontentan no so se mekase ene wo bia wo de mumome edi na chidi na achese wo se wo hunu
de mepe de ache because ene etitu ne kukudam ene nei nyame edi mfie baako aka eye wo mo mfie ne ebe na makonya yi so ne abehye wo mo nsusu emienu nyina happy birthday se nyame ensha wo mo na wonte wo mo enkwa enemo emfa emma wo aha ena me de mo AC se de da ne da ye no eno subscribing like a videos na share on all the social media platform no eso media ene ekia sikapa makramo